Osim prve knjige Matice Srpske, još jedna edicija prve knjige, Biblioteka Prvenac, koju izdaje Studentski kulturni centar Kragujevca, izborila se za zapaženo mesto u domaćoj književnosti. Ove godine izbor da objave svoju prvu knjigu pao je na knjigu priča Lane Bastašić i zbirke pesama Aleksandra Milanovića i Jelice Kiso. Digresije. U digresijama je krug. U priči one su ključ, neprelazne pojave, retardi, otvoreni na višem planu priče. Najlepša je asocijativna veza koja nekom svojom mekom šupljinom curi, oblikuje kulu, malu kulu u malom peščaniku od 2 minuta. Zagrade, tobož ulozi manje važnih delova, predstavljaju unikatnu vrednost, jedna vrsta povijanja duha, koji je po svemu složen i zasićen, kao nekakva sitna paranoja, ispad iz toka, norme, mere, sklada, celine. Vrsta duha u iščekivanju onoga od čega digresija boluje, u iščekivanju poroznosti, odlaska u puno. Opet, zaključak je epicentrični povod našeg ispada, na planu koji ne razume glavnicu, nego egzistira samostalno, kao rečnik koji vuče reč, uvlači je u reč, razrečuje.